Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Rainbow Home Tournament Interclub Football Championship Angdung Kitipon Nijang Karbi Anglong Keparlo Lakha Troxy Kopili Constituency Arlo Jengkha Football Patua Klamalong Second Rainbow Home Tournament Interclub Football Championship Angdung Kitipon Preya Chiklo ni Pai Hini Ninkan Suri Hinira Inkora Piarni Narlo Chitim Porpai Isira Achitim Pen Second Rainbow Home Tournament Interclub Football Championship Angdung Kitipon along Man Pengkedo Alhisarpo Amana Pengpen Chetongdun EM Prabhat Chandra Taro Papangjang Alhi Aman Pen Chetongdun EM Mongol Singh Timung West Kasa Maipu Mate Lakhain Koi Wothalangso MLA Rup Singh Tiron Lapen Kasa Kongchun Bang Sanjay Crow West Karbi Anglong District BJP Maipu Radi Pronghang Jengkha Municipal Board Chairman Sar Singh Phangcho Jengkha Sport Association Kongchun Bang Wilson Kathar Lapen Kethe Kidingatum Chetongdun Pen Football Angdung Kitialong RD Pidun Keteng C Second Rainbow Home Tournament Interclub Football Championship Angdung Kitialong Chepatepon Under 15 Atum Chepatepon Jengkha Sport Association vs Dongkamukam Sport Association Angbong Tribegarpen Dongkamukam Sport Association Atum Chepatepon Bang Sopi Senior Women Atum Chepatepon Dongkamukam Sport Association vs Tumpreng Sport Association Angbong Chepatepon Seta Dongkamukam Sport Association Hinpen Tribegarpen Chepahaipon Bang Sopi Under 13 Boys Atum Chepatepon Jengkha Sport Association vs Tengkeralangso Sport Association Angbong Chepatepon Tengkeralangso Sport Association 3-1 Pen Chepahaipon Sonsi Nong E Kiron Ponahut Best Discipline Chepalongpo Lapen Best Player Long Bison Ronghang Dongkamukam Sport Association Under 15 Pen Nong E Chepalongpo Lapen Senior Women Team Pen Best Goalkeeper Sir Dihun Kiron Pipensi Nong E Chepalongpo Angdung Kitialong Nong E Kapacher Ponalong Trophy Lapen Tangka Pacher Pon Pen Team Trok Kachepati Second Rainbow Home Tournament Interclub Football Championship in Samjin Pen Pachunpo Kiruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel Si runner-up Anong Lapen trophy ki piponi lagi Sar Singh sir Chalo trophy Congratulations to Tengra Langso under 15 and this trophy is donated by Mr. Sar Singh Phangcho. Along with forward, Dongkap team Marilyn Karampi. Along with trophy. Nasiki Junsi ande na trophy nolaken don mari tum tuthop non ke bangi tarik 3 nakeli tol under 17 lapen senior men's Keruni Sports Station Playground long si Japani lasi kato kami substation bina chapate ki hai kerem tunta un pulote nali tunta hatang wang pen andu lapen senior double Karbi Anglong Bharatiya Janata Party SD Morcha President Pranab Kumar Das Lapen Arisang Ho Congress leader Rahul Gandhi Aphan Deepu Police Station along FIR Kipipon Is Karbi Anglong SD Morcha President Pranab Kumar Das Congress leader Rahul Gandhi Aphan Deepu Police Station FIR Kipipon Alamte Puthak Kejongpon Rahul Gandhi along my meeting along Congress Sarkar Wanglote SD OBC Atumaphan Ingthanpon Ejipu
along kaprek mai meeting along lam the kaning jepon aputhak ningkang samse ning kedokde kedokok ajoine Congress leader Rahul Gandhi amen pen Depo police station along FIR pipon tanglo Lapusona lam rat amay along ST OBC kedo anaphan ingthan pon lor jipu kaning jepon lake ST OBC aphan lang plot pen asai keding pon jipu kapang dak pon ver aputhaksi FIR pipon ang koklo Perang kiatum karjuduna hut kethakpon Depo police station along FIR kipiponalo dengpon pemelo puta ning jepon News report Karbianglong News Channel ডিফু থানাত আহিছোঁ আজি আমি ডিফু থানাত আহিছোঁ এছচি মোৰ্চাৰ কাৰ্বিআংলং জিলাৰ সেই এছচি মোৰ্চাৰ কাৰ্বিআংলং জিলাৰ হৈ ঠিক আছে ইয়াতে আমি আপোনাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ এগেইনষ্টত কেছ দিবলৈ আহিছোঁ কাৰণ কি ৰাহুল গান্ধী যেনেকৈ বাহিৰত গৈ আমাক কি অপমান কৰি থাকে SC OBC আৰু ST কৈ আছে যে কি সিহঁতৰ কি যেতিয়া কি চৰকাৰ আহিব তেতিয়া আমাৰ কি ইয়াতে আহি সিহঁতে বোলে কি আমাৰ SC OBC আৰু ST কোঠা উঠাই দিব বুলি এইবোৰ কৈ আমাক অপমান কৰিলে আৰু আমি ধিক্কাৰ জনাওঁ ৰাহুল গান্ধীক আৰু আমি বিচাৰোঁ যে কি ৰাহুল গান্ধীক তাৰ পৰা আৰু কি সংসদৰ পদৰ পৰা তাক আঁতৰি দিব লাগে কাৰণ কি এতিয়া যদি সিহঁতে যদি গৈ বাহিৰত গৈ যদি আমাক অপমান কৰি থাকে সদায় এইবোৰ লাজ লাগে এইবোৰ লাজৰ কথা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল কেছ ৰিচিভ হ'ল কেছ কপি আছে আমাৰ কিবা দিয়া নাই আমাক জাষ্ট হেৰি কৰি আমাক দিলে আপোনালোকক আমি কাগজকেইটা দি আছোঁ এইটো বাহিৰত কৈছে সিহঁতে কি বুলি মন্তব্য কৰিছে কৈছে যে কি আমি যদি আমি চৰকাৰত আহোঁ তেতিয়া আমি কি আপোনাক কি হেৰি কৰি দিম SC OBC আৰু STৰ যিটো কোঠা আছে এইটো উঠাই দিম Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu